Aladinova čarobna lampa. Veoma davno u dalekoj zemlji na istoku, u gradu Bagdadu, živela je siromašna udovica sa sinom jedincem, po imenu Aladin. Aladin je bio vedar i bistar mladić. Voleo je majku neizmerno i trudio se, naročito otkad mu je otac umro, da joj pomogne koliko god može. Majka i sin živjeli su skromno u kući na kraju grada. Aladin je svakog dana obilazio čaršiju, tražeći posao kod raznih majstora. "Uzmite me u službu i nećete zažaliti," govorio je Aladin majstorima, a oni su mu ponekad davali neki sitan posao da obavi, ali bi mu češće pružili novčić ili parče hleba. Jednoga dana u Bagdad dođe čarobnjak prerušenu putnika namernika. Kad ugleda Aladina koji je išao od radnje do radnje, pade mu na pamet kako da iskoristi ovog mladića za svoj posao. Čuo je usput da Aladina svi rado primaju i pozdravljaju ga po imenu, pa mu se i on na ulici tako obrati. "O, gde si, Aladine? Kako si veliki, porastao si," reče čarobnjak. Aladin se iznenadi što ga ovaj nepoznati čovek zove po imenu, ali se ne uplaši, nego vedro priđi i prihvati neznančev zagrljaj. "Vidim da tražiš posao. Možda bi meni mogao da pomogneš, a ja ću te bogato nagraditi," predloži mu lukavi čarobnjak. Aladin se zainteresova za neznanca. "A ko ste vi, ako smem znati?" upita Aladin čarobnjaka. Ovaj se za tren zbuni, jer ga pitanje iznenadi, jer je očekivao da će Aladin, željan posla i para, odmah pristati, ali se brzo sabere i reče prvo što mu je palo na pamet. "I ja sam tvoj stric." "Stric? O, nisam znao da imam strica," iznenadi se Aladin. "Eto, imaš. Da li sad pristaješ na posao koji ti nudim?" upita čarobnjak. "Striče, hajdemo do moje kuće. Majka će se sigurno silno obradovati što te vidi," reče Aladin i povuče ga za rukav. Čarobnjak nešto grubo promrmlja sebi u bradu, ali nije mogao da odbije. Pođe sa Aladinom na kraj grada u skromni dom njegove majke. "Mama, evo strica," vikne sa kapije Aladin. Žena izađe na kućni prag. Zagleda se u neznanca koji joj je dolazio u susret šireći ruke. "Draga moja, tako mi je žao. Moj brat nije mogao bolju i lepšu ženu od tebe da izabere. Neka ga Allah nagradi," ređao je čarobnjak. Aladinova majka ga je gledala u čudu. "O, moj muž nikad nije pominjao da ima brata," reče. "A ja sam mnogo stariji od njega, najstariji od sve braće i sestara. Prvi sam napustio rodni dom dok je tvoj muž još bio beba. Nije ni čudo što me nije upamtio," slaga ponovo čarobnjak. Aladinova majka prihvati objašnjenje. Nije želela da bude negostoljubiva, pa pozva čoveka u kuću i ponudi mu ručak koji je spremila za sebe i sina. "Kao što vidiš, živimo skromno od kad je moj muž umro, ali delimo od srca," reče dobra žena. Sledećeg jutra čarobnjak povede Aladina izvan grada da, kako je rekao, obave neki posao koji će im u kuću doneti nekoliko novčića. Aladin rado pristade i njih dvojica pođoše prašnjavim putem izvan Bagdada. Kad su već odmakli, a sunce se popelo do zenita, čarobnjak predloži da se odmore u hladovini velikog hrasta. "Sedi malo, popi vode. Ovde ćemo obaviti posao o kom sam ti govorio," reče čarobnjak Aladinu. Kad su se okrepili, čarobnjak ustade, udalji se malo od hrasta,
zamahnu štapom koji je nosio sa sobom, udari najjače što može u zemlju. Od siline udarca podiže se oblak prašine. Kad se prašina slegla, u zemlji se pokaza kamena ploča sa gvozdenom alkom po sredini. Aladine, ovo su vrata koja vode pod zemlju gde se nalazi zakopano blago. Sve što treba da uradiš je da podigneš ova kamena vrata u zemlji, da se spustiš dole i doneseš jednu običnu lampu, reče čarobnjak. Lampu? Začudi se Aladin. Zašto lampu? Ako je dole zakopano blago, što ne uzmemo po nekoliko džakova, striče? Ne smemo, dragi Aladine, to je začarano blago. Koga uzme, pretvori se u stenu, reče čarobnjak. Aladin posluša. Uhvati sa obe ruke onu gvozdenu alku, povuče na gore i teškom mukom pomeri kamena vrata u zemlji. Još nekoliko puta povuče alku, a zatim se ispod njega ukaza otvor sa strmim stepenicama koje vode ispod površine zemlje. Kad se spustiš unutra, vidjet ćeš mnogo ćupova punih zlata i dragog kamenja, reče čarobnjak. Ali ti nemoj ništa da uzmeš, jer se nećeš vratiti odozdo. Potraži u jednoj niši staru lampu i donesi mi je. Za uzvrat ću ti dati ovaj prsten sa dijamantom, obeća čarobnjak. Aladin pristade bez razmišljanja. Otvor u zemlji bio je toliko uzan, a stepenice tako strme da je i on, mršav i nizak rastom, jedva uspeo da se provuče. Kad siđe dole, ukaza mu se velika prostorija puna raznobojnih ćupova, velikih i malih, a u svakom ćupu nalazilo se blago, drago kamenje, safiri, dijamanti, srebrni i zlatni novčići, nakit. Aladin odoli svoj toj raskoši, pa poče da traži nišu u zidu i u njoj lampu. Nije dugo tražio, kad mu se sa leve strane u malom udubljenju u zidu ukaza lampa, stara i prljava. Usred svog tog silnog blaga činila mu se potpuno bezvredna. Šta li će stricu ova lampa, pored ovoliko dragog kamenja i bisernih ogrlica? Čudio se Aladin, ali ne reče ništa naglas, već uze lampu i krene ka izlazu. Pazeći da ne ispusti krhku lampu, lagano se bos penjući uz strme stepenice, Aladin ču kako njegov stric sam sa sobom priča, sedeći pored otvora u zemlji. Samo da mi to glupo derište donese lampu, pa ću da ga se otarasim. Da vidim, najbolje bi bilo da ga nogom gurnem nazad dole u rupu i navučem kamen preko. Nikoga nikad neće ni čuti ni naći. Da, tako ću da uradim, mrmljao je čarobnjak. Kad je čuo šta mu stric sprema, Aladin se jako uplaši. Od straha on doviknu stricu. Čuo sam šta smeraš, ne dam ti lampu. Čarobnjak se razbesni, gurnu ruku u rupu, želeći da Aladinu otme lampu, ali se mladić hitro vrati dole u sobu pod zemljom. Kad nećeš da mi daš lampu, onda umri pod zemljom, reče strašni čarobnjak i udari štapom o zemlju. Rupa se zatvori. Aladin ostade živ, zazidan 2 metra ispod zemlje. U sobi u kojoj se u mraku naziralo svetlucanje zlata i dragog kamenja iz prepunih ćupova. Jao meni, šta me snađe, zakuka Aladin. Sedeo je neko vreme plačući, a onda poče da doziva u pomoć. U pomoć! U pomoć! Vikao je, ali ga niko nije čuo. U ruci je i dalje držao lampu.
Iz dosade poče rukavom da je čisti i polira. I gle, čuda, iz lampe poče da se pojavljuje neki dim, sve veći i veći, pravi oblak dima koji poprimi ljudski oblik, glavu, ruke i trup, dok su noge ostale kao pramen dima unutar lampe. I ja sam sluga tvoj, gospodaru moj, zvao si me, šta mogu da učinim za tebe? Progovori duh iz lampe, klanjajući se Aladinu i ne gledajući ga u oči. Hoću kući, zavapi mladić i tek što je to izgovorio, stvori se u svom domu pored svoje majke, koja od iznenađenja i straha odskoči u stranu. Dete, drago, otkud ti ovako iznenada, ko da si sa neba pao? Reče žena, a srce joj snažno zalupa u grudima. Aladin ispriča majci šta mu se dogodilo. Reče da joj onaj stric nije stric, već zli čarobnjak koji je hteo da ga iskoristi da mu iz zemlje donese ovu lampu. Reče i kako ga je živog zatvorio ispod zemlje, te da ga je duh iz čarobne lampe spasao i doveo kući. Majka zagrli svog sina jedinca, pa zahvali Bogu što ga je vratio kući živog i zdravog. Sledećeg jutra Aladinova majka poče da posprema po kući i pristavlja doručak. Kad ugleda lampu, uze krpu da je očisti. Tek što je 2 puta krpom prešla preko lampe, iz nje ponovo izađe onaj isti duh koji se ukazao Aladinu. Ja sam sluga tvoj, gospodaru moj, zvao si me, šta mogu da učinim za tebe? Reče i pokloni se do zemlje pred Aladinovom majkom, ne gledajući je u oči. Žena od straha vrisnu, odskoči u stranu i sakri se iza ormara. Čuo Aladin majku, pa ustade i dođe u sobu u kojoj se duh iz lampe klanjao do zemlje. Hoćemo da jedemo, gladni smo, reče Aladin duhu. Već u sledećem trenutku stvori se ispred majke i sina gomila zlatnih činija prepunih najukusnijih slanih i slatkih jela. Majka i sin se zagrliše, pa zahvališe duhu iz lampe i počeše da uživaju u gozbi kakvu nikad nisu imali. Plašeći se da mu neko ne ukrade lampu ili da se ne razbije, Aladin je sledećeg dana zakopao u svom vrtu, a on i majka nastaviše da žive u skromnoj kući, povremeno prodajući zlatne činije iz kojih su jeli onog dana kad im je duh iz lampe priredio gozbu. Godine su prolazile. Aladin je rastao i stasao u lepog, naočitog mladića. Lampu iz zemlje nije vadio, bio je zadovoljan onim što ima. Jednog jutra, dok je šetao gradom, napravi se velika graja. Svi počeše da prilaze i da se tiskaju, kako bi što bolje videli. 4 sluge nosile su raskošnu vladarsku nosiljku prekrivenu belim tilom, a u nosiljci je sedela vladareva kći Budur, najlepša devojka koju je Aladin ikada video. Mladić se istog trenutka zaljubi u nju i požele je za ženu. Otrča kući i reče to majci. Ženim se, našao sam devojku koja mi se sviđa, ona i ni jedna druga, reče veselo Aladin. Majka se obradova ovolikoj sinovljevoj sreći. Ona se već dugo nadala da će se pojaviti devojka koju će Aladin zavoleti. Vreme mu je bilo da se ženi. Divno, sine moj dragi, a ko je ona? Gde si je upoznao? Nisam je još upoznao. Video sam je u nosiljci kako prolazi gradom. Masa sveta se okupila. Svi su joj klicali i bacali cveće po putu kuda je prolazila. Bacali cveće po putu kuda je prolazila? Da to nije vladareva kći Budur? Prestravi se Aladinova majka. Baš ona, reče mladić, ne skidajući osmeh sa lica. Sine moj dragi,
Pa kako misliš da vladar da svoju kćer jedinicu tebi siromašku za ženu? Upita ga majka.